Rere tutigarĩtie thikũ igĩrĩ tu nĩguo mũcemanio wa Limuru ũtabanio. Mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa augĩte ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũrehe andũ hamwe nĩguo gũkũria bũrũri ĩndĩ ti gũtambia ũteti wa kĩndũrĩrĩ. Let us mobilize our people behind ideas, not behind our ethnicity, not behind our regions. Let us mobilize our people behind ideas that will bring our people together as a country and as one united people, because that is what will benefit the people of Kenya. Sio kugawanya watu kwa misingi ya kabila. Nake mũmbunge wa gĩcigo kĩa Laikipia ya irathĩro Mwangi Kĩũnjũri augĩte mũcemanio ndũrĩ na kĩene kuona ũgũcũngĩrĩria njatũkano cia kĩũteti. Hatuwezi kuwa na serikali mbili. Lazima iwe ni serikali moja inaongozwa na William Samoei Ruto. Kama hujatosheka na hiyo serikali, enda uda yako huko kando. Ama ugojee miaka mitatu, enda uga serikali yako. Na uge na wale utaweza, na wale tunataka kuingia na William, tumuigize tena 2027 tuendelee huko mbele. Atongoria mararagia hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũrũgũria waki wa thoko ya Nanyuki ĩrĩa ĩtanyĩtwo gwakwo na ihinda rĩa mwaka ũmwe ĩkĩhũthĩra mũigana wa shilingi milioni 360. Itakuwa ya kutosha kwa kila mtu kwa sababu inajengwa chini na inajengwa hata gorofa. Na kwa hivyo na kwa sababu iko na all the facilities, tafadhali tuungane pamoja, support contractors wetu, na tumekubaliana siku ya leo wafanyikazi wa hii soko wale watakuwa wanachimba, wanasaidia kwa mjengo, watatoka katika Laikipia County. Mũmbunge wa kaunti ya Laikipia Jane Kagiri augĩte thengia ya waki wa thoko ĩyo nĩ kũrĩ na thoko ingĩ thirikari nene ĩtanyĩte gwaka kaunti-inĩ ĩyo ta taũni-inĩ ya Rumuruti, Malmanet na Nyahururu. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.